Hei a pōpō, whakapuaki hia mai ai e te kāwanatanga tāna mahere mo te tahua pūtea a motu. Ko te kaupapa Working for Families me te kaupapa Kiwi Saver etahi, ka raweke hia e te kāwanatanga hei whakatikatika i ana taurewa ki te ao. E harama te pūtea e whakaatu, te aroha o ngā mātua ki a rāua tamariki. Heoi i te mutunga iho, he utu mō ngā mea katoa. A, e ngau kino nei te whānau o Kiri rāua ko Basil. He rete tonu rā pare ki te rā apa. He āhua ua ki te hoko kai, mō te ngunga o ngā whānau o Aotearoa. Neke atu i te kotahi rau mano tāra te utu a tēnei tokorua i te tau. Ko rāua etahi o te toko iti o te iwi Māori, kai tēnei reanga utu. Heoi, kai te rongo tonu rāua i ngā uauatanga o te wā. Koe rā tētahi o ngā mea i pāngia i a mātai. Te ātatitiro ki ngā mea katoa. Hei whakahaere te kāinga nei, pērā ki te kai, te pinihini, te utu mo te whare, ko e rā mea katoa. Kua piki ake tā rātau nama mo te kai, mā te rima te kau tāra, mai te tau kua tahātu. Heoi kai te whāngai pūtea tonu rātau kia Kiwi Saver, engari tērā hoki te āwangawanga kai whakarere kētia te kaupapa. He kaupapa pai me he mea kai te tau te kaupapa, engari me he mea kai te tini, kai te neke, mēnā kai te pupuri, te haupauri. Kaore tērā i te pai. Nā te mea kaore te iwi e whakapono ki taua pūtea i whakahaerehia e te kawana. A pōpō rā tātou ki te ai, mēnā ka whai whakaro te kāwanatanga ki tēnei whānau. Jasmine Pearson, Te Karere.